fai hatokoni mo tokonia ki whetutaki masiva mau whahoko atu me he Broadcom FM 87.5 Broadcasting. Pea i ene pehe, hange kua whakango mai, ka mea mai e whawhe whalangi, ki ono mea nga pea kamatai pe mo e tau Music Festival. Koe whatahanga e pōni mau whahoko atu ia e whamawhora whangatonu, i he tau reti o Valfit poini mai whaima, mo tolko ia i he Facebook, pehe ki he ngai whanua kau ngāpi, kau whataha mo kinau tolu he o tongani ono katoa. Malawa ki tau wakai le rei mai ki he tare niti o e whanau e whari aria i e pōni. Kai ngata pe i he ngahi mea ngā ue, hange koe ni koe mea ifi, koe vāringi, me ngahi haape. Tala noa ki ai te au ni manoa ngahi sāme. Ko hia ko ngahi whatongia ko ia e whari ari ai e taulo ngai whanau ako i ngahi ako anga ai sia suosiliana taina Tonga. Ko lakalaka mai pe tau taimi ko toe miniti e wahiwa pe hako tonu ai valu ka i he taim tatau mea mai e whalanglang e whiawhini hoko atau pe tau ngahi polokalama. Ko e ahoni ko e aho tūsi tēne. Whaosie ni o e ono i mahina kamata ki tau hifo i he tumtumo e tau, he hifonga e tau ka koe mahina siulai ia ai kono aho ulua ki koe a pongpongi o kei ngahi aho whamanatu ai ngahi kātoanga whamanatu e aho whahifo hau e whanua tamatui tamako tupo ono kei whahako pia i he aho wha siulai pia i kai ngatai koe ngahi whatongia i he potungau e tak mamata me folau e watonga ko hi ko tau ngahi whamafola o ku malama ki whahoko te ngahi whatala noa ke tau fu fe mai noa ki hono mui mui e tau ngahi kātoanga pe hange ai pe o ku tau i ai hange ai pe o ku tau i ai kaike i he whiawhini o ku mau taitalele o mau heni he tau whamafola i he reti o Valfit poini mai whaema kau whatahatu mo pita takafua kau ma tupou lea i hono whamafola atu o e whatongia mahu inga koe ni pia wha historia foki ko hai ha loto e tai whiawhia i he kau i he ane kau ki ha ngahi polokalama mo ngahi whatongia o e senturi kau whataha atu he ngahi o wau hiva ngahi o wau kehe ko hoko i he whanua pia tau inasi ai ko tala noa o e senturi ko e senturi hono ua ni o e lotu ko e te au uangi au tau ia o e hake ai lotu ia e ngahi whamatala. Ia e ngahi whamatala ko ia ko no mui mai e tau reti o. E tau reti o Valfitu poini mai whaema. E ngahi whamatala o tātāna kia. Toki hange peo ku te whanonga mai i he hake ko ia ai lotu i Hatafu. Hake ko ia ai lotu i Hatafu. Ena e au mai ai ongo missionary o malolo mai ki Kanok Polo. Na ia e maka whamanatu ai, ka koe fofua whahoko ia o iau wau sākala meniti Tongatapu. Na whahoko ia e hongo missionary i he maka ko ia i Kanok Polo. Ai koe maka ko ni koe na ia e whakaukau. Na e mea ki e he tata iki Presidente o siasi. Na e o mai ia. Aina ula ki tū pia maka koe ni ai, pia o mai ia ki he korisko sia tau tai ko hi kono mahu inga. Pia koe ni ngahiria na e tohi he maka. Koe ni ngahiria koe na e au kuha pia tohi he maka. E maka koe ni na e whokotu. Kua whokotu ai makani ke whamanatu koe wheitu uni na ula ki whai ai sākara me niti o mo ai eiki. E Misa Thomas e aho sāpate ko hono ulua kia o katopa tau taha walu ao no. Aia koe whakaukau ia. E ngahi o wau wha historia o e whanua. Pia pehe e tohi ko ia e konga maka na e whotu ai makani e ene awhio ko kuini Salote tupou. Moi hou eiki
mo e ka inga Tonga. Koe wakai koe ke ngahi matai tohi, oku ke ngau e aki pe, koe rea koe whairea koe ka inga, oku ikai ke ai hanai, ai koe jibe, ai koe whairea koe ka inga. Koe tupou, oku B for boy, a hono si pela koe ia tupou. Kai ke he, koe ngahi koloa whakahistoria ia, nei kau hono mui mai, e tau retio walfit poni mai whae maa. Pea pehe na e malolo mai ai ongo missionary ki Kanok Ball. Kai time tatau pe, ai na e talatala no ai, e ngahi kau hou e ki e tokotolo. I he kau hou ki lalahi e no e whonua i hihifo. Pehe koe tala noa e na e pehe. Na e are rea ai hau e ki e totolu ko aho mee o haa wakatolo. Waha i o fōui mo teu kawa. I he lalo a kau koe fuupua Tonga. Ai au whamanatu aki koe fuupua ko whanonga tala noa. Wha lawe peki ai tau whamawhola ko hiko teu koeni. Ke whakahoko atu e tau Music Festival o e whiawhini. Ka koe ke taimilahi pe. Ke taimilahi pe ai whatanoa ki ai. Ka koe hiko mou tolu koe ai heot murina, mou ke heot tongani, te ke mou ausia e ngahi e ria whakahistoria koeni. Ma lawa lelei ke mauha tatau me he Broadcom FM 87.5 Broadcasting. Te ke maua e ngahi tala noa merie koeni. Pea pehe na e hola taki i ai ongo missionary. Koe whau koeni, pe awe ki naua o unga ki awahai ki he lolo paongo i fōui. Pea koe api koe ia na e tuku ki ai ongo missionary na e uia ko kolosi. Pea i he ahone ko uia ko kolosi. Ka koe ngahi e ria whakahistoria, pea ke ngahi tala noa merie, te ke lava o ngau eaki, pea te ke lava tala noa ai. Koe ia koe ngahi kātoanga koe ni. Pea koe tala noa whakamamahi, ko hono alofi ki naua, o tuku mai ki kolomotua. Koe tala noa whakamuimuia i historia, na e unga mai ai ongo missionary ki kolomotua, ki a area motua. Kaike, koe mama na e taria e whanua i kolomotua nai. Kaike, koe kauifi ene ai koris kokun Salote, wakai atu ki he whaifi, Samiu Atiola, hangi te nau tātaha ki whaifasi, ke tokoni, ke tau ngahi polokalama mo talitaria ki a kakai o e whanua. Ko mea heni, ai ek mista ki he, ka koe pare mia reo reo ia. Pare mia reo toke tā rea mi waske la atu, pe foki ki he whafafonga wharearea pare mia malolo, a sake valueke, koe skeletai lahi konfenisi, a maa nau tolu e hau e konfenis kakato, nau si lava mai, ke wakai ki ngai tare ni to e whanau. Pea kai inga tai, koe ka wifi, maari e ai korisko pun Salote.
whawhiwhia koe whakai atu koe kawewhia e korisko kon Salote. Ngai whasi a koe ni koe ngai whasi whainga tāwhau. Ako malama pika nā wifi. Tukuange mai ngahi lea o mea i fi whakoloa. Tā ia ngahi whalakalaka o tare nete tau whanau i he musika. Ia ko lang ia otua i ngahi ngāu e kunau whakahoko. Ka ngahi whatongia koe niki he senturiua e loto. Ko mahino nai whaia te whaia hano teu. Ia ma Tongatapu mai pia mo tātana ki e ngahi iwi. Kau ma ngahi koloa lelei ko toa e whanonga ke inasi. Pia ke kau whatahai. A ke nau tolu, te nau kau mai i he kātoanga lahi. Pia mo hou eksia ko tau whanonga ia mai i tau e wongi au e lotu. Ko hipo mo tolu ko ia he tau pesi Facebook a. I he Broadcom FM 87.5 Broadcasting. O ko lotonga ia i mo e whamafola i tau mise lala. Tau mise lala i he lotonga ni. Ai ko e ngahi whamafola ni tau lotonga whakauko atu. I tau pesi Facebook a. Moi a taipe he tau radio, mo e tau pesi Facebook. Ai teu aki ko ia. Whaha e ngahi tare neti. Nga tolo e ngahi korisi. Koe ka wifi ai korisi ko kon Salote. Ko ofa peta mi ke tau kamata ngau e whiawhini. Waka ia tuki he whawhi whalanglangi. Ko whawhi au mai e mere tauranga. Kau mai kau whawhi au. Ko e koloa lahi o e whiawhini. Ko e nasi e tau whanau. I ngahi a koa ngā me korisi ko ia e siasi. I he whiwhia o ngahi aho kātonga ni. Nā ko ofi pē taimi ki e tau kamata. Ko wakai atu ki a sawe mataere. Mea mai tahi ni Princess kalau ni o whanua. Koe koloa ia. O e whiawhi whakoloa koni. Ko tau inasi. Hoko tau pe puriako korisko kun Salote, whawhikau, sela, ngatai la kepa. Tamai pa mo alo mo lau mali ma oni on hi he whiawhi whakakoloa o e aho o e ako i he kātoanga seni turi iua i tu utai lot ko speli Tonga. Tapki he kele tupu a o e ako pia moe lotu. Ko whatapu i ke whai ai tauhi pia moe ako ne kina o e whanau ka koe kahau o e whanua. Tapki he tahine Princess Kalauni sinai takala tu aho. Tapki he tahine Princessi o whiina whanua. Tapki he tahine Princessi halaiwalu mata aho. Tapki he tokon pale mia o Tonga, ka maae, ka ho eiki minista o kumo mea heni. Tapki e sekretari lahi o siasi, ka maa hataula eiki. Tapki he
Pale mia malolo, kau maa ngahi kau ngā mea o siasi mo pot ngā we ako. Tap ki hakau whakafofonga, hok tau kau whakatahi hen ke konferenisi hono te au māua. Tap ki kau tau whanau, kau maa kau whaiako, kau maa whanau ako. Tap ki Palestinian ako, kau maa pot ngā we ako. O anau tolu ai fotutu o ngā polo kalama whawhetai o ahu mahu inga koeni. Talangata he ia te au ka tāmo o kai whainga mali e koeni. Ke whaiha whakatau kei o polo kalama ai au ko tau whakatahataha mai ai ke kau ngā whia i he kātoa ngā musika o senturi ua ko teu teu e he tau ngāhi api ako ai au mō mea mai ki ai. Koe tau whau ngā e pehen. Ka hiri e ni, e whai atu, e tataki atu ai himi, e he ka wifi ai College Queen Salote, koe tau lotu ai peia. Ka hiri lewa ai himi ko ia, me te whakawhei ai whakafofonga me he ofisiako ai siasi, ke ne whai ai lea taitari. Malo. Tapia moe a fifio ai tolu tahai o tua i he olo waha o e tau kakapa. Whakatapu atu tahine Princess Kalauni, Princesi Snaitakala, tu i mata moana whanakawa ki lang tuku aho. Tapia moe Princess o veina he langi whakawhanua, kai uma a Princess halaiwal mata aho.
Maunga ke loto. Tuku mua ke u ao whaki e tala whakatapu kakato. O e whonua pia mo e lotu pia mo e ako. Kau hūwhanga atu I he whakatapu na e whakahoko. E he whakatau kei o e polo kalama o e pōni. Kau whakakato pia e whatongiani. Ko e tari lelei. Tahine Princess Kalauni. Whakawhetai. Ho o whakaatu I. Neongo. Ai hange. Hataulanga. Whemo ue ki nā a whangatapu. I he ngahi tapa kotoa pe o e ngahi whatongia. Kai mahino e mahu inga. O e whanau hakotupo e whonua. Ko mea mai ai e wheitu una. Pea whakalotoa. Mo tahine princesi o whena he langi. Mo halai walu mata aho. Ke na kaunga mea mai mo e wheitu una. Ko e tāpu aki pa mo e kelesi. Ma e whānauni, ko iai e ngahi tale e niti makehe ko whaka inasi aki ki nau tolu. E o tua mafi. Whakamalo atu, tokon pale mia. Kau maa e kau take e pure aga ku mong mea heni. Ko o mou lava mai, ko e koto whakakoloa mo e whakaloto lahi. Kia te mautolo no kotoa. Skelta lahi kau mai konferenis kakato. Whanongo tala noa pe. Ko he vani. O kaito e whaiha mea ia ai. Ko e hiva pe mo e haleluia. Pako e ku whakataua nge ia. Ki mautolo mou I he malu e holo e kolisku in Salote. O neka. Ai kau muaki o e apini. I hono tou whakakoloa me he whare o tupou. Whakatauange pe. E hoko e polo kalama o e pōko e ni. Ke hange tofu pe. O kutau I he vani. Pea ko ki mau tolu ko ta e pau pe e au ki he vani. Te mau fie au pito. Ke mau inasi. I he ne kau inasi e kau angelo. I he vani. Whakamalo atu. Pa mo I loto hounga mo oni. Lewe whakahoha. Whamalo atu ki he ofisa ako, he whakafofonga kua whai, he lea taitari o e whiawhini. Koe tau whonga e tau polo kalama I he whiawhini o peheni, e kau iwi e tolo. Koe fōfua kau iwi e ni o nau foto at koe ni te nau whakakato at ki nau tolo e nau ngahi hiva, ai temi e nau ngahi iwi, pia mo whakawhiawhia, koe kau iwi e kolisku in Salote. Pea ka hilia pa te tau hoko lewa ki he kau iwi mo e kau hiva ko ia ai ako maalunga anko tupou Tertiary Institute. Te nau lava mai ki nau tolo whahoko kakato at e nau ngahi aitemi. Pea te tau tok whaosi lewa ki he kolisiko tupou pea mo e ngahi hiva pe iwi ko nau teu mak tau tolu I he whiawhini. Ko ia he kai ke uto e whakaloloa, kau tuku ange mo ahe, ke kamata atu lewa e kau iwi tā kato atahai mamani, koe ka uiwhia ki tahine princesi. Halai wal mata a mokata ko paspasi I mai. Ya koe koe whai iwi, ko Samuela Atiola, pia te nau whakahoko atu e ki nau tolu, a e nau item, koe rak fōfua iwi te nau o atu o kuia koe Holy Forever, pia hoko ai I praise. Pea utoki whakahoko atu lewa a he ua ko e koe nau whā e o atu I he whiawhini. Malo,
Tongatapu toi paspasi mai a Samuela Atiola. Tāko tau pōkalamana ki he whiawhini, ka ngahi kauiwhi o ku tolu pe. Kauiwhi e koisiko kon Salote kona tōnau tafi mala e hoko mai ai e ako maalonga ko tupou. Pe toki tātuko e korisiko tupou i he whiawhini. Kauiwhi e korisiko kon Salote, Samuela Atiola, pia moe whānau.
Hoi korisko ko Salote. Ko nau item se fa. Tata ke Samiu la tiola. Hoko atu pi. Malo at au pito ke faifi ke Samuela atiola ya moe fana wi ke kolisku in Salote e na fahoko atu ai ua o e na ngahi itemi e o atu i he fiafini pe au kuna te leva ke na itemi ko ya hono hoko ko e entertainment au kia ia e fifia lahi ko uhi ko e tokoni o fai e he faifi ka maa e kaunga faiako ko e kau ifi kau faiako i he ifi o kuna o tokoni ke ako ia e whanau ako pea ko e whanau ko ni ko e whanau kulupu uluaki ia ko pehe ko liskuin Salote e he faifi ke ua e kulupu ia e peki kulupu e taha u ia e pe pen number 2 a ko liskuin Salote ka ko pen number 1 benigo o mai ke mo me aki ai ai ne princesi ka ma oiki i he fiafini ko entertainment o tau hoko ki ai o ku na lele ate ki tunga fin mato ko ni ki he
whawhi au hi Music Festival for Peace, pe whawhi ta I hei kuna lele mo whawha na anau I kuna ai, pe au tau whiawhia, ke nau toi omi pege me a gea tahe ne princesi, ki he entertainment na nau whakahoko. Koia koe item whika tolu, koe entertainment, ka take o paspasi I mai.
Nga he reo maria ia ko tau ngona me korisko kun Salote ko nau ai te mi faosi hange kau ko nau tau lunga famafola fa tonu e fia fini me holo fatanga korisko kun Salote tau kau fatahai ina si he fia fini ai whanau I fia I kolis kuin Salote pia moe entertainment kuin nau kou lai I he music festival for peace te nau whaka osi aki a nau gi item koe ni koe upe o siwiri tapu malo Esta
wifi fika uluaki ki nau tolu mo kai kau hiva me he kolisi kuin Salote pa malo ki he faifi ke asami watiola ya be foki ki atou anga ka mo kau faya ko tokoni hono ko to ape I he lava ilelei o e whakawhiewhia ke whakamahino o kuhonga ka tau tolu ai tu uta ai lotu lelei I ho tau whonuani o uange au ta. O tau taitai peni ke kotutu mai ai api ako honoua ko e kauwhia me he ako ma o lunga nge ko Tupou Tertiary Institute e te u kolegi e DJ e kataki tuku mai ange haki whaifasi ko hi ke whamama whanaki ai mātanga wana uki relax o te wana loto mo lau maalie I he hoko mai ai Tupou Tertiary Institute o ki ai nau ngahi item ke he e fitu ai a te nau whahoko atu ia I he whiawhini. Tau whiawhia I he mea hene taine princesi ka maa princess o whaina ka maa ki taine princesi hange koe whawheloaki na e whaine ongo koe aho koe ni na e tutu laki hono ngahi whatonia kai whawhita ko hi koe mea mai ai fitu una ke whakalangilangi ai teu ko whai he potu ngawe ako I hono aho te whukpeango I whiawhia ko hi koe mea hene ai tokon palemia o maahan family pe he foki ki he palemia malolo pe foki ke skeitari lahi o siasi ka maai ka muri o tau iheni ya e whakamalo lahi a ke ngai ka ngā mea an kotape lawe ea tu kia kau tangata e ki whaiwhikau ai au tau kau whakataha iheni si ngai family mo I ka inga an kotape whamalo lahi a tau pito I ho mo mea heni I he whiawhini ko hi koe tau whakawhiawhia koe ni koe Music Festival for the Bicentennial. Koe kātoanga musika I he centuri iua ai lotu. Naro peku kei lere atu e DJ o whingai mai nei computer ka e taim tatau pe o tau whiwhia ko tau pe I e tau kau whakataha I he whiawhin. Ko e kau iwi whukoia pe o e kau hiva. Kau hiva pa mo e kau tā mea lea o kunau ngai aki ai ngahi mea lea whaka orchestra o kunau orchestral instruments ko e string instruments ko e Tupou Tertiary Institute tēnā wate nau tolua nau ai te me fitu. Pea ko tui ko nau mei mau mai, pea ka hiri lewa ia, e tau hoko lewa ki he kolisi ko Tupou. Aia ko e kau wifi ko ka e kolisi ko in Salote, ko e kau wifi tō atu ia, ka ko e tau kau wifi ko ni koko to e kau wifi tō atu pe mo ia, pea mo tā ka atoa. Ko hige ka tau retio. Mea lea, te wheke tau paspasi e nau humai koe ni. Tupou Tertiary Institute. Whapito ai whanau ako I kolisi ko kun Salote nau teu ane nai. Kamatanga I a whianga whiwhia e poni. Koe nau whakaosi koe taulunga tokotaha. Pe mo nau taulunga whakatoa. Whiwhia ia e matanga. Hoko mai ni ki o e ako maalunga ko Tupou. Ako maalunga ange. Ako e ngahi ako maalunga ange ni ko Tupou. O TTI. Saveri o mataere ia mo toenga whanau ako. Hoko atu koe au sole mio. O sole mio, ko te o mahene taha no ko tape mo no afo, e pe foki ki hono whaahiva I ngahi kau hiva keke, kau maai, kau tā mea lea keke, ka I he aho koe ni ko ia o atu. E kau iwi ko ia ai TTI mo e o sole mio. Mo tolu ia mo whanau mai he tau retio, o natu ai teu lelei suti, sotehina,
ko te uri tausis lolo uri mo su ko e kau orchestra da I tari te ke nau hiva ia to sore mio Ake koe o tonga ngona tu I lo tongani ai re o ngahi selo sore mio Wow.
koe lava ia e nau raki item, pe au tau hoko lewa ke nau item hono hoko, o ku hingoa ia koe dark world. Dark world. Tupa halo pe te mou toki mea mai pe ke toki whaka uhinga ia tu pe e whasi a dark world. Paspasi mai e dark world, i ona whahoko atu e he kauiki ko ia ai Te Pau Tertiary Institute. Ka malo atu au pito. Kai whasi maali e koe ni unau o mai, pea koe e item hono hoko, ka mai ke tau wafe hake ki he whau a birdie biset koe La Donna. Paspasi mai. Tamayo e ko ia na whakauka te hiva, na asia tu pehe screeni hona hingoa. Ko tau whasi ko hono hoko o kuia ko nesum dorma. Pea au kore atu, o kumahu inga au pito ke tau ki whakalongolongo o whanongo lelei ki he nau hiva ko inge whakahoko atia e sen mafleo pea mo John po oi. Mau inga peke tau ki whakalongolongo hifo ke tau ongo i lelei. Tau te whito ki whanki hele valingi o kumari e au pito na tau tali peke kakato ka tau tau paspasi. Tai minge tau paspasi i ai ai nesum dorma. Motoko ia kongona ai concert whakawhiawhia e pōni. Me ngahi rongo ni tau whanongo ai he televisione, me ngahi tepi, me ngahi kāse te lahi.
ai afo mo ngahi ongo o orchestra ka mai ngahi hiva me Itali mo Europe o mai e titi ai o tau inasi ai I he fiafini save mataere mo titi ai Tau hoko le waki he item whika anima ko e overture ia William Tell Overture o Watia I he TTI Orchestra.
Kamalo atu ko e lava ia e na whahoko atu ai William Tell Overture. Koe nau whāsiko no hoko, o atu ia me taha ngāhi whaiva ilo a kui koe Game of Thrones, o e taha ia ngāhi whaiva whikau aki pia mai ngāhi whita aki whakabaha pule anga o i kōhili, pia koe taha eni ko no tefto i whasi eni o e whaiva ilo a koe a koe Game of Thrones. Game of Thrones. Tani princess ka mai ho e ki falangi ka hoko mai ke Fesitval Australia at Tertiary Institute. O kuna fa ko ta ta ngai fasi iloa ko libiamo la traviata. Ka fa ho ko tu ya e aton ma ke hel o ma ai ta mai e ko ni joy boy. Tu be de fa ho ko atu pe ai hiba ko ni ka ta ki o paspasi mai. Quella che
Tupou Tertiary Institute. Malie, ya malahi, ai ngahi hiwa ko mo te mai, whanau, me he Tupou Tertiary Institute, ka malolahi atu, aupito, i he ngahi hiwa. Tāla ko omi ke mau inasi ai, i hono whakailonga i ko ia, o e senturi ua e tu uta ai lotu. Tau fia he whiawhani, he whiawhi whakaofa, po tau tō e wāe ua o e tau polo kalama, pia ku whau ke toi tōlahi ange, pia tau fia, tau koe whungani whoki o e polo kalama e whiawhani, koe me aine taine princesi, kau maa e taine princesi o whina, pia he whoki ki a halai wālu mata aho, ono i kai o ku kakato ai e whiawhi koe ni, whamalo ato o mō lava mai, neongo whoki kua tō e wāe ua e polo kalama, kau kuhangi koe laupua e kau papalangi, we save the best for last. Whoa. He neongo whoki koe whika ulu aki koe ka wifi ia a Princess Halaival, ka koe ka wifi e nia ta hine Princess ko sinai takala. Me tamasi ko pini si tawa hau manu mataongo. Ko ia kulotonga fotutu mai he whana wifi ko lisko tupou ai nau mea lea. Ai te nau whahoko ati ki nau tolu ai nau foi item ai kau lau hifo foi item e fitu. Ai nau tolu foi item e fitu. Pea koe anga koe e tau polo kalama, o ka hili ia, pea te tau awhiha ke ki he lea whakamalo, pea ka hili lewa ia, whakahoko mai he tale kita koe o e whiawhini, e te nau toi whakatahata mai o hiwa i e haleluia. Koe ai, koe anga ia e whotutu o tau polo kalama, ka tau whiawhia au pito, ko hi koe lava mai, pea moe whanau me he kolisko tupou, pea moe nau ngahi hiwa koen ko o mai, koe nau ngahi ifi moe tā me anai, tau toki ilo pehe taimi koe te nau hanga i o mai ai nau item ko nau teu lelei mai ki ai. O fia i he tau kau whakataha i he whiawhini, o tau whakailonga i whoki he whiawhini, tau tui koe tau e uange au pohiri, ni kiki e ai ha whaahinga whakawhia pehe tau mai a, na i ai ha walingi a moha mea pehe, ka koe ni ko tau e ne uange au e tau whanonga mai o ku tuha pe ia pea mo whiunga ke peheni a hono kātoanga i osi mai e ngahi hele filo mo e ngahi mea lea simi pale tatangi ke whakahiki ake a ho tau e ki. I hau nau whielawa mai ki whaleni, ke te ngahi sea he tawhaaki ko e ni koe ki he whahihifo. Pau kuhani i hau nau whaam ke nau lawa mai o mamata lelei, ata lelei pe ke mau lawa mai ki ai. I he ki mua pia kamata ai hifi ko ia, ai kolisko tupou. O i kuna whoki aneu, ai tau whanki whaiva na e whakahoko, o e whawhiewhia, pea tau hoko mai lewa ki he whiawhini, pea mono kātoanga mūsika. Koe ka uifi whuka i kolisko tupou, o kia e nau whika oraki mo e whika ua, ka koutui pe o ku kau whakataha pe heni e whānau ko ia kātoa, nana nau kau whoki ki he ngahi whe auhi sivi ifi ko ia i he ngahi wike ko hili, pea mea i pehe tahau no kotoa pe ai ola lelei mo whaofa na i kuna e hi ka uifi ko e ni, nau fotu pe whaka anau tolu po au ke aho tau loto pa tau whakatu amelie ki he ifi pe koe hiwa, pe koe hai, whakari ari te nau whai o tau amanaki pe, amanaki lelei mo whakatu amelie ki he hiwa koea te nau whakahoko. Nau kei fotutu mai pe nau ke kakato, o mau maalie, pea koe hange koe lea ko whai ai tau whiawhia, tau ilo i ko he wani koe mea peo whai ai koe hiwa, pea koe mea lelei ai tau ako e tau whanau i tare ni ti koe ni kataki,
Paspasi mai e ka wifi a e kolisi ko tupou. Tau whamafola whangatonu he tau reti o. Walfit po ni mai whaimang mo tolu mo ngakai mai i he tau reti o. Whawha ofa au pito ai Music Festival whari ari e he ngai korisi pe tolu. Waka malunga ange ko tupou. Korisi ko kun Salote ko e tātuku eni e he whiawhini ko e korisi ko tupou. Ko e tarekita musika he korisi ko tupou, whawhikau e lone niu, mo ne whanau i whi. Kalasi ua ki eni me he korisi ko tupou. Whahoko atu e he kauifi a e kolisi ko tupou, ko e ifi o kui, whasi o kui ko e Power and the Glory by Paul Lovett Cooper. Ai e whahoko atu ia e he brass band, ia i pe ai kauifi o ku feature atu pe mei heni, hange koe a ko mau mea i he screen, e mau mea mai pe ki he hingoa ai whahinga huna wifi ma ke he kamukataki. I paspasi mai Power and the Glory.
Moni perea kutaka e whanua ko wā salalau ai retio. Fasiko ia omi me e kawifi, brass band, good power and the glory. Ko tutu mai ai fasi hono hoko, kau tau whiwhia e tau inasi e ngahi ongo o omi me he whanau me vauta. Nau hanga o whamahino mai ke te tau tolu koi o tua mafi ko ona i koloria. Ko sen turi ua ko ke toi ave ngai fuivi mo i mafi ke hataha ke he. Ka koe hiki pe ma ai o tua mafi. Tau taitari heni ai item hono hoko, o nau o atu e nau kauta mea live band ai Swing Down Chariot, peo feature tua e whanau koe ni, ko Malakai Malohi, Viliami Tuituu, Esi Manu, Samuela Tupou, Daniela Metuisela, Tevita Aho, Makata Aufa, Tevita Tangata Evaha, Aho, Ta Iloa Filimoe Hala, Kataki Paspasi Maya, Swing Down Chariot. Hiwa ko fai he fiafini. Whamanat ka te tau tolu e ngahi yongo ko ia e ngahi Negro Spirituals. Ka ko toi teu ia e whanau ke maari e hono hiwai. Hangi u tau ongo i u tau Swing Down Chariot ai pēpea mo tau tolu. Tara mai he e whaifi tau toi whoki peki he brass band. He e iwi palasa. Nau ki whasi ia hono tolu. Nau o mai. Ke tau whanong kia, nau toi whotutu mai ai kau iwi ai brass band. Ke nau whahoko atu ai item hono hoko, nau whasia hono hoko. Taki taki paspasi mai ai whaiwhia e loni niu.
Malo mua si kei maui mi ke ako i e tau whānau. O hake ngai tale eniti. Here is Flourish by Paul Shaman, which we will feature here, featuring Tevita Tongatapu. Malo. Hoko atu ko e flourish. Pahoko mai lewa e he whaiwi, koe nau item ko no hoko, koe a cappella. Tā mai ke leo ata pe a cappella, pe au ku feature atu ai a Samuel atu po, pe a koe hiwa koe a te nau whahoko atu, te pe koe ngahi ongo ni o maheni mo taha onu koto ape, koe nearer my God to thee.
lava ia hono whahoko atu o e hiva maali e ko e himi iloa ia ko e nearer my God to thee bea tau whamalo ki he kauhiva kauhifi ia nau to e hiva leo ata pe ko e konga pe ia hona wohi pea mo a koi i he malae ko ia o e musika o ki kai ke ngata pe i he ifi palasa pe i he live band ka o kuto e a ko i foki pea mo e hiva leo pea tau whiwhia i he ngāui ko whai ke lava ke whahoko ai ha whasi maali e pehe. Ako mai lewa me he whaiwhi ke ta wafe lewa ke he nau to e kawiwhi pe koe tau ngau tā mea koe a koe jazz band pea oku feature hatuai a Sione Lolomana ia Malakai Malohi Paula Nuku pea mo te vita tangata e waha te nau whahoko atu ai Oh Happy Day. Pasi mai ki ai kata.
to Tonga for the 200 years of the gospel arriving here on our shores. So it's actually 200 years. Happy birthday. Malo au pito, yun whakahoko mai he jazz band ai. Oh, happy day. Hange pe ko ia ko mo mea mai ai, taine princess ko whakatolahi mai e whanau. Ko hi, o whakahoko mai, ko e nau whasi ko ia hono hoko, ko hahiva ia. Ko hahiva ia, ko whakahoko atu ia, e kau hiva fili, pe ko e kwaia ai kolisi ko tupou. Ia ko ia tau whiwhia, ko e whahinga koe kui kai lava mai ke kau he kau wifi, nau lava ki nau tolo kau pe i he hiva. Whai ai hono ako i mo, i honau ngai leo, pe ai tataki atu ia e Daniela Mafileo. Kata ko paspasi mai a Daniela Mafileo. Ko e hiva ko ia tēnau o atu, pe ko e antema ko ia tēnau o atu, me a hanteli ko e The Waves of the Sea. Mo tolu ko ia e tau re tio, ko hi ko e mohinga e whiawhini, kau i whi me kau hiwa me korisko taloa.
ke uhi ke whai a ke whakalangilangi o e whiawhkoini. Pea tau mamata pe ki he iwi mo e hiwa kua nau teu I e nau whiriwhiri mai e ngāhi ongo kehe. Koe whi laulau ia nau omi. Koe holo ia ki he senturi ua o e lotu mei he kolisikotu pou. Koe tau whasi whakaosi me he kolisikotu pou. O ku nau kau katoa pe ki ai, tatake atu ia he whai iwi, a himi tolungi au hiwa taha. Hallelujah, kua manu ia eni. Katake o paspasi mai.
Amen. I hiva whaofa kua nā wao whangatuku aki ai ngahi hiva o i whiawhini. E tau tuku le wahe ki he Bicentennial ai sias Wesleyan o tātaina o Tonga ke ne whakakato atu ai lea whamalo e tau toki whaosi aki ai hiva whakatahataha o e hallelujah. Hello. Malo apito, koe taine princesa, koe ki foi fasi frausi, au ki tokoni peka e loni he ki siofi e ngahi nota. Ko utui, ke mea mai pe ki he whawhawhai foi aitem frausi, koe ki tokoni fra musika pe whai ki he whaifi, au koe whatongai pe hange tonu mo hau haua. Ngahi nota ko ia. Au ke whakamalo lahi at ke whaitu una. Tahine prinsesi kalauni sinai takala. Kau maa prinsesi o whaina. Pehe ki prinsesi ai ako lolo Tonga o e koris Queen Salote. Halai walu mata ko hui ko mo whakakoloa ai whatongia o e whiawhini. Koe mo uilo tolu koe sino ata mai mo e lau maarie. Pea koe musika, koe koloa e Wesleyan pea au kei tauhi e potu ngawe ako ai siasi ko ene koloa. Ke tauhi, pe ke whakalelei, pea ke hoko koa mo uianga ke tau whanau. Pea koe whamalo neongoe ai ngahi whatongia o e ahoni. Ke liu lalo, ke mea mai o whakalanglangi ai hiva, mo e iwi, mo e tā mea ai ki whanau koen. Tawange pe ke eiki ke ne tāpua ki e whaituna i he whakalanglangi o e whiawhini. Pamalo atu whoki ke sekretai lahi, kau maa e tokon bare mea, pe he kak motoro, for those of you who are non-Tongan speakers, thank you for attending this evening's event. Whamalo lahi ka tek mautoro ngai mātua, pe ke kau tau whanau. Whamalo ka tek mautoro kau whaifi, kau mai tau kau wifi. Kou kore pe tau ki paspasi ma ke mua, kau hiva, kau mai kau wifi. E ka sani mea kiola mone timi, save mataere mone timi, kau maa fokia helon niu, pea mone timi, tau paspasi kau whaiako musika, ngai ako anga lalahi ai siasi. Tau wange pe, koe whao sianga fokieni, oe aho oe ako, whamanatua, oe tau wange au, oe hake mai lot whakaristiane, o tau whao siakia ai hiva, koeni, oe musika, koe Fesitval o ia, o e whiawhini pia koe whamalo lo to honga ka tek mautoro o e me mi pa konferenis ka tok mo iheni whamalo atu i ho mo lava mai ka tau hoko atu ai pe ki tau ai tem whaosi pia toki whai ai tau keresi malo au pito. Malo pito, lo tonga whakataha mai e ngai ka wifi o e whiawhini, ke nau kau whakataha i ono whahoko atu ai hallelujah lahi me i he misa ia a hanteli, tataki atu ia e sāwe mataele me he ka wifi ko ia ai Tupou Tertiary Institute, tau omika atoa ki nau tolu, ke nau whakataha mai, e nau omi mua ai. Ante mako ia koe whaikiki whakaosi ia na moa whangatuku i e ahopen o e ako i e se nituri ua o e lotu. Pea kahili lewa ia, pea toi lava mai pea ai Bicentennial ako o kelesi ai tau hawhanga ko e ni. Pea ka taki kahili ia
Pea whai lewa a e tau whasi whakafonua. Hare loia lahi hange ko whaonga atu he whatau kei o e pōni. Kiresa e ko sisu kalaisi. Mo ofa atua ko tamai. Mo feo he lau marie maunoni. Na foi e tek mau tolu hono ko toa pe. O wana hiri ka whaipeo tai ngata. E meni.
Pea koe lau kakatoia ai wau mauinga mo whakahistoria o e whiawhini. Ka koe ngahi hiva, ka mai ngahi tareniti o e whanau. Koe ngahi ako maalunga ange i he lorongani, ka mai kia e TTI, e koe Tupou Tesli Institute, whamalo lahi ki kau whaiwhi. Koe ngā walahi eni ano teu teu i. O e reo, ka mai ngahi mea rea, pe foki ki ngahi whawhotunga ko toa o e pōni. Whawhitai koe ka haurerei, pe ko ola e lotu whataha moe ako ko ha mai hono fua he wa i senturi o e ako. Mau kau whataha tu i he whamalo ia, ai potunga o e mia. Potunga o e mia, ka maa kinau tolu. Whai whatongia me he ngai whalot whanua, i he manatua mona tau pōpōua, tau whamafola. Whamalo lai whoki ki kau whafofonga wharearea, Tongatapu loaki, Tongatapu ua, Tongatapu ono, ka mai Tongatapu fitu, Tongatapu walu, hewa moe o fulu, Tongatapu whamare more. Hapai taha ua, hapai taha tolu, wawau taha nima, mo wawau taha ono. Whamalo ki a Oksana siu alai moana he whikau tatafu ki San Francisco, Amerika, manat mirie ki ne kui ko whai whikau malolo siau stapatou taipalu. Whamalo lahi ki a Baby Amato Junior, ke api ko Penieri San Francisco, Amerika. Pe foki ki a toke tā rei pasi. I he kau bono whakaivia mai, whapanga e ngā hi whamafola, ko tai e kātoa ngā e whunga e whanua. Ko mawa mena ki peku wau, lerei atu ki ngā hi loto whare, whafou atu mo waka i he tau retio, ka mai tau livestream, mo tau YouTube, ke tau inasi ai. Whamalo lahi atu ka teki moutolo no kātoa, no mui e tau ngā hi ngā ue, mo tau ngā hi whamafola. Te tau te hoka, tua pongpong, i ngā hi whatongia o a pongpongina. Whamalo ko kau ngā ue pōni, tu pourea kau mā pita takafua, ko au whirisonu, whiringa nofo, te tau whoki te tau rea ki a kanet kanongata, ai tau retio, malo apito ho mou mea mai ka mou mea.